Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. E lua aso, o le songa fua ma le aso lua o le vai aso nei, mai le tai au I le ono I le afiafi o sao whae le tamai tai tu stala sinia o le prestene o le asosi tu stala Samoa. Le sunga langi kera soma o le Talamo Media. Le whaato anga o na whaamau mauta ulumanga. O le whaamasinonga o le tangi le prestene taluai o whanua maswafa. I le whaamasinonga mawalunga I mulina u. I tau ulumanga pe ona I ali ipotia I lungo le Talamo Media. Ua whaataatia atua I le whaai unga le whaamasino mai whafo Justice Michael Witten. Sa whaatautaya lea mata upu I se taimi o iluma. O le tamaita ilo ia sili a sua Helena Lamb. Na finau maleloia a fepulea I le fionga fui mauna sefo ainu u. Finau atu su a sa su solo lava I lalo tu la fono le whaamuta ai. O le ngalue ngale sa avea ma prestene whanua masuafa fepulea I atila ropati. Peita e manatu fui mauna e soli tu la fono le awala na whaatino ai lela asanga e ese vaenga o tu la fono na whaia ina ia ave ese ai fepulea I malona tofinga. Na tuli e fui mauna le taimi na whaamuta ai le ngalue ngā fepulea ai. Ma le taimi na pasi ai tu la fono ya te se malua o lua ai o ke topa lua o lua na ava ese ai fepule ai. O le taimi lea na ia fina wane ai e tu sa ai ma le tusi al palemia le fionga fia me na o mi mata afa ia fepule ai o le aso lua valu o ke topa lua o lua. E umalona tofinga I le aso tolu tasi o ke topa lua o lua tusale na ma le masina a o le pasi ale tu la fono. Ile li poti lava lea le talamua mai le whaamsinonga wo tātou whaaliliu. Na tā ua le whaamsino o le neimata upu, Justice Michael Witten, o le whaaiunga a perila lua o lua I le vā o le prestene o whanua maswafa ma le loia sili. I whaamaumaunga o le namata upu, na tālo sa ngai whepulea ai ise whaatananga mai le whaamsinonga, e whaawawai mata upu tu ua na whaatali ona o le whaatonunga ma le kāpeneta, se ia mai aftu na inga il tula fono LTC Act tasi vavalutasi lua o. Ia aperila lua o lua na talia ai, ele whaamsinonga mo le whaawa wina mo na o ngā ruenga I mata upu o le whaamsinonga I lalo le LTC Act tasi vavalutasi. Peita ina maita wina le whaamsino Justice Witten. Ele ai se taimina tu ina atu ele na whaai unga po le ale umi o le na ngā ruenga whaatino ma ele itoe apilia foi e se I tu whaamasino le whaai unga le na. Na maita wina foi le whaamasino, o le tusi le palemia, na whailo atua I le whaai unga I awhe pulea ai, ele o ngā tusai ma le whaai unga le whaamsinonga, e whaawau ngā ruenga ale prestene ma whaamsino le LTC. Peita I sauno atu sua na whaamalo o lo whe pulea ai, wa uma o na saini ele au o le malo le tula fono le act lua o lua, ma mana umi ai o na tofia se prestene fau, e whaawa wina ngā ruenga tuua, a wa o fepulea I sa tofia I lalo tula fono tasi vavalutasi, wa le toe whaau ngaina. Masauno ai le loia sili, o le palemia o iele malo si angai tofia ai le prestene, ai le o whaamasino, ma tofia ai loa le prestene o iei nei le sa tele rapiva ai, na whaia I lalo tula fono toe teuteu LTC Amended Act lua o lua. Ile li poti lava lea le talamua o tātou whaaliu I tawul mangan whaamsinonga, na ta wae Justice Witten o le whaamuta o le ngā lue ngā whepulea ai, o le whaai ungal palemene, ma io eina e lo ia ai tu umai lua. O le simta upu le na langa o le tutongi whepulea ai, ina ua whaamuta e le tusi a le palemia o le asorua walu o ke topa lua o lua lona tofinga, ma manatua ia ngā vaai lona tutongi atoa. O le lua fesfuluono na amatanga lue ai e ufasful walu na tausanga, ai o le ono sful walu tausanga whaato ali tai ai se whaamasino e au fi ai ma le prestene. Pei taina la ngai fui maono e tolu I tu e le tatau ona toi whaamasino ai seisi. E au fi ai le soifua maloloina o le whaatinonga o le ngā luenga ma le li taia. Pe ana wha umala ngā luenga whapulea I whaato ali taia lua fe tolu ono. Pei tai to sul whaatau sanga o lo ototoi o lana tautua. Ma fasilingi ai lona totongi e se lau tolu suli ma afe le tau sanga. Mole se fulu whaatau sanga o lo toi. Ile li poti lava lea le Talamo Media wa avane ai e fui maono se whaata ita inga. Ile mata upu mai fiti na whaamalo lo waila na Solicitor General Shavara Nanda Sharma. Ini tu wa inga mailo na ofisa mata o fiailo na totongi. Mulmuliane toi whaafai ngā luenga ma toi totongi tupe lona taimi maona fianga peitai.
Sa no Justice Witten o le mata upule na I fiti a sham o masalonga ai o le mata upu fe pule ai o le toiftu na inga o meta o whaamsinonga judiciary system. E manatu Justice Witten e tele se tupe o lo oangi e tutono o le nei mata upu. Ma whaawa wai o na ia fasilingia le aunga o le talo sanga o afianga. Le au fiai ma le talo sanga i tutongi atu livi whaaltau sanga ma livi mai ma alauni o telefoni. E ui o na whaamanino e fui mono e na o le tutongi ato lava lea o lo ofisilingi ai lana client. Nā tangia fo ile malia i o sua e tatau o na iai se tupe e maua pe avatu ai le ita ua pe fia. O whatati ai wha ai unga wha amsino mo se taimi pe o na li putia le talamua media. Toi o lea soforaile tolu tasi o me lea lo tutoi e wha au roi fo la sanga tangata Samoa le Parliament o New Zealand mo le toi wha fo e mai o citizeni o tangata Samoa. O tal sanga o lo tawalatu ile komite filfilia mo langlongoina o le fina o le whaipule le tukuki o toi wha au lua lea mata upul Parliament ma pasi ai lona whaitaunga mua petai. O le o mai whaatasi o Samoa le langi o se tūlanga na mata ina tele i le loto ngā tasi o tātou tangata. I mo le maua le ngata o tangata taito tasi, ai o iei foi, le filifilinga, mō whaala po tonga po au ai ngai whauru ai le lātou tāl sanga whai whatasi. Sao no le sunga tele ai Edwin Puni, o le komiti o tāpenanga mo tāl sanga, o le a maua mai se numera o tangata na whauru o lātou tāl sanga le whaiungo le vai aso. Ai o le langolango tangata Samoa ia tunu e mamau, o lo tau la muai tangata whai pisinisi i le aoina o swafa mawhaatumu i lunga so ta inga te le vave. A o ta pena fola sanga tu fonga, ma ta sanga tu stusia tangata Samoa, ai o lo wha awau pea lava le malienga i le vao New Zealand ma Samoa, e ulu whale atuai tangata e awhi onu se lau mon tupu, i le tau sanga i lalo le sei. O ai inga, a ngā waa ai le tangata e no whamau i New Zealand i lalo le porkalame o le kota, o lo o whaingata lava o na whaamalie le nanu mera e Samoa talu, tutu unga moava no whaingaruenga. E o mai nei, o lo tausa ili lava ni pepa whaingaruenga o tangata na manu malo mai le sei o le tausa ngata luai. Na vi ia ele ministal e o whaingaruenga nupi whaile ma whaiono la tau te tala e whaali, manatu i me tutupu i tutonu le ngaruenga. A fua mai na ua mapunane tua inga o whaingaruenga whaasanga, ile tai fono le sunga pali i mano moala. Ini no ngā tupe sa ia whaamaunia. Peita e wa umaso su enga o papali im whaamaunia, ele o yeise a whaina o le whaatinonga o tiute o le tai fono. Ile nā taimi na fuli ai papali e wa ili mai whaale tonu le o whaingaruenga, ma whainga whaasoli tu la fono na tupu mai taimi o le whainga malo o tanwai. Peita e, wa fola ai el tai o le itua ngai tu le epasa ilele malia le ngaoi, sa le te tau na toi whaafwhaingaruenga pali il nupi wha, e le o se whaai unga sao. E manatu tu le epa, ile fontanga mtu stala, o le toi whaafwhaingaruenga pali o lona winga, o amea se, a wane toi tautala seisi. Peta e ile sao noanga le minister lau timu ia afua wale se va ai. Ele se soli tu la fono vai ngatawa e toluntanga ia ile pulenga le malo po le kapeneta, i tua inga na whaia whaasanga le sunga papali i. Peita o tātou mai tau wina o tuila e pa leisi tangata na awhia tele lon suafa i le lisi a papali i o mata upu sa whaatino le au whaingaruenga le nupi wha. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhaipea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoi foia.